najua kuna kitu ambao Mungu ameweka hapa yenye itakuwa baraka kwako, itakuwa msaada kwa future yako. Hii wiki tuko naongelea tema ambayo inasema juu ya neema hii mwezi, na wakati nilijiuliza ndafanya nini, ndahubiri nini, wala naweza fundisha nini leo, nilikuwa na maulizo lakini decision kangukia hapa. Na mwa hii neema nilitaka tuongelee kuhusu neema inakaa ndani ya adoration. Adoration ni kitu kia kwanza kikinaleta ufungulivu. Wakati unamuabudu Mungu mzuri, Mungu analetaka kitu inaitwa ufungulivu. Na ndio maana Biblia iko nasema wakati mnaabudu Mungu, Mungu mzima anashukaka. Paske chakula ya Mungu ni sifa na maabudu. Kinatushinda sana, tunapenda sana muda kuombea mahitaji, tunapenda vipindi vingine, lakini tunakata muda mzuri. Hakuna muda mzuri mu maisha ya Mkristo sababu kumwadore Mungu. Na ukiadore Mungu bien, Mungu anakufungulaka. Ndio maana unakutana Petro alifungiwa, ilibidi kanisa njoo imwombee. Lakini Paulo na Sila waliposifu Mungu, Mungu akuita askari, yeye peke alishuka na kafungula kila kamba zote. Maana ni kusema kuna siri, kuna neema iko ndani ya kumwabudu Mungu. Na wakati yote unamwabudu Mungu mzuri, Mungu analetaka msaada. Na ndio maana mliona wakati tulianza sifu, nikaona Mungu anaanza tumikisha manabii, Mungu anaanza sema na sijua nini akusema. Sasa tulikuwa tunaikaa, jua nini akusema wakati tulikuwa tuko tu. Lakini wakati sifa na mabudu kuna kwa presence ya Mungu mzima. Na ukijua kumsifu Mungu, watu mingi wanazania kumsifu Mungu ni kuimba. Watu wanazania kumsifu Mungu ni kupiga pendo. Kumsifu Mungu kitu kia kwanza ni kuongea maneno. Ni kuongea maneno. Ndio sifa na mabudu ya kwanza. Na ukisoma hapa Matendo ya Mitume 16 yake 26 inaongea juu ya habari ya ufungulivu wakati unapomsifu Mungu na Mungu anafanya kitu. Wakati mwingine kumsifu Mungu, Mungu anabadilishaka identite ya mtu. Unaweza kuwa ulikuwa na identite ya kukuwa malaya, lakini unapomsifu Mungu mzuri, Mungu anabadilishaka identite yako na anakupatia identite nyingine. Watu wanazaniaka juu msifu Mungu, juu Mungu afanye vya kabambi, inabidi na wewe ufanye vya danger. Lakini inabidi umsifu Mungu. Ukimsifu Mungu mzuri, Mungu anaweza badilisha identite yako. Na ulikuwa mu identite ya mubaya, Mungu anakugeuza unakuwa mu identite nyingine. Tuna kutaka mtu ulikuya hapa banakuita mwizi, lakini depuis sifu Mungu bien, Mungu anabadilisha. Gisi mama anasema Mungu ametutumia malaika 12 wakati ulikuwa na sifu make kuko walikuwa na maidentite hapa, dossier imefungiwa, lakini Mungu amebadilisha. Manake bulai inaanza kuya. Beba walikuwa nakosa makazi, bashomeri, identite ya ushomere naisha. Paske unamsifu Mungu bien, Mungu anakia leta kazi. Mubatu wa shomere unatoka. Kitu kingine, sifa na maabudu ni kitu kenye inakutosha kama normalite yako na kupeleka mwingine level. Sijui kama mtanielewa hapa. Sifa na maabudu, ukiabudu Mungu mzuri, au baki yake ule ule. Sijui nani mwesha msifu Mungu hapa bien. Unajikutanaka sa vile na mtu akikwambia maki unabadilika. Unakuwa mtu mwingine, unakuwa sa vile hauko tena kwa dunia. Na bamwe banaanza kuita mtakatifu, mtakatifu. No, ni wakati uliingia mu presence ya Mungu, msifa na maabudu, au baki yake kile kile. Unatokaka mwa ile kitu yenye uko amo na unaenda mu kitu kingine. Na nilipenda niongee hii kitu hivi. Wewe ambaye ulikiaomba hapa leo, jifunze kwa na muabudu Mungu mzuri. Paske ukimwabudu Mungu mzuri, Mungu anaweza kubadilisha na vyako. Uliingia mu adoration uko na makamba, unatoka kama unafunguliwa.
Adoration ukiingia amo mzuri, unatokaka amo uko mwingine. Manake unaweza ulikuya hapa bana kufunga masheni, lakini ukitoka mwa adoration ile masheni zinakatika. Paske unamsifu Mungu. Lakini pourquoi tunasifu Mungu miaka lakini atubadilike? Paske tunamsifu Mungu juu anatuambia tumusifu. Tunamwabudu Mungu sababu anatuambia tumwabudu. Lakini mtu mwenye anataka aone mkono wa Mungu ndani ya sifa na mabudu ni mtu mwenye anasema acha ni mwabudu Mungu kwa maana yeye njo mwenye ananifanya gisi ni hivyo. Kitu kia pili unaweza abudu ama Mungu, kia tatu umwabudu Mungu juu yeye njo muumbaji wa mbingu na nchi. Ukimwabudu Mungu juu yeye njo alikuumba, ule Mungu anafanyaka bile ile plan yenye alipangaka kwa maisha yako itimie vile vile alipangaka. Sababu kila mtu hapa kuna neema yenye Mungu alitia juu yake. Kila mtu mwenye iko hapa kuna neno yenye Mungu aliongeaka. Lakini wakati unakia mudunia kuna kuwaka vitu binatusumbuaka inakuwa ni mila. Batate yako wala bazazi yako balipangaka, balitambikia vitu. Sasa hata we ukuye namna gani, utakutana ile vitu biko kwa mulango. Mungu akuumbaka masikini mwa hii dunia, lakini bu masikini natukutanaka kumulango. Unazaliwa huko muna nyota na bamingi banabatabiriaka muwe juu yako kuko nyota ya baraka, lakini unajikuta maisha uko naishi ni ya mateso. Pourquoi? Parce que ulivikutanaka kumulango. Lakini ukimwabudu Mungu, Mungu anatoshaka vile vyote na anakufanya tena mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuko naongelea habari inaitwa ya Joshua. Joshua ni mtoto wa Nun. Maana ya Nun, sijui nani mnajua maana ya Nun hapa. Nun. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa shie bote. Nani mnajua maana ya Nun? Nun, babake na Joshua. Basi Mungu atusaidie. Babake na Joshua anaitwa Nun. Maana ya Nun inamaanisha samaki. Samaki ndio maana ya Nun. Joshua alikuwa mtu ambaye amechaguliwa na Mungu, lakini anaishi kama samaki. Ilibidi Mungu amupeleke kwanza fasi kwenye atapata formation juu afunguliwe. Akakutanana na baba ambaye banaita Musa. Musa maana yake kilichologotewa ndani ya maji. Ukikuwa na laana ya kijamaa, baba wako wa kiroho anaweza tosha ile laana. Maisha ya Joshua ilikuwa nakuwa destiny aishi mu maji, paske samaki ikitoka nchi kavu inakufa. Sasa maisha ya Joshua ilikuwa ya mateso before kutanane na Musa. Ilibidi Musa atoshe laana iko juu ya nini? Ya Joshua. Paske Musa iba anamuita kilichologotewa, make na anaweza logota, anaweza tosha kitu. Na ndio maana tunabambiaka hapa mkuye kusayuni wala mkuye kusikanisa yote muko, paske unaweza lainua na mzazi wako na baba wako akiroa na toshe le laana. Joshua kapata misio wakati Musa anakufa. Akaanza ongoza taifa. Na ndio tulisoma pa Kodisi yake mbili yake iko nasema. Aseme kulikuwa kainchi kamwa kikanaitwa Ai. Mu Biblia kainchi kakidogo. Joshua kaenda pikana na ile inchi. Na wakati Joshua alienda pigana na ile inchi, akakapiga kakaua, kakamaliza. Kisha kuko wengine inchi ambayo ilikuwa pembeni kasikia ya Gedeon anatokea, ndio Gibeoni mkiswahili. Ndio inchi ya Gedeon anatoka hapo. Waliposikia Joshua anapika inchi ya Hai, bakasema aya huyu mtu anaweza pika hii inchi. Japo hii inchi ya Hai ilikuwa kakidogo sana. Biblia ukisoma mzuri na kuambia sema Gibeon ilikuwa inchi ya bashuja.
inchi bana bapomba ba géant, lakini bakajikuta banaogopa Joshua kujizi anapiga hai. Kitu mwani nilitaka nikwambie hivi, ukijikutaka uko mkubwa na mdogo yako iko na neema kukushinda, jiunge naye. Ukijikutaka ulishaanza ministeri na una nguvu toko na uko na maasi, uko na miaka, lakini kwa kidogo kanaanza kikana kushinda, jiunge naye. Paske neema iko juu ya ule inaweza kufanya ushinde. Gabaon ilikuwa ni nchi ya kabambi, iko na watu wenye nguvu, lakini waliposikia Joshua anapiga ai, bakasema acha tujiunge na Joshua. Biblia iko naambia walipojiunga na Joshua, nchi 5 ya Israeli na hii nchi zote ziko hapa zikaungana, zikasema kwa nini hapa watu ba Gibeon banaweza ungana na Joshua? Bakatafuta bapikane na Joshua, bapikane na Gibeoni ili baiangushe. Lakini Biblia iko nasema hivi, Joshua akawaambia msiogope, sababu Mungu tunaye ni mwaminifu. Akawaambia msiogope. Bakasema ni nchi 5 ikaungana ili ipiganishe Gibeoni, na Gibeoni haina nguvu na iko natumainia mu Joshua. Biblia iko nasema Joshua akabatia moyo, kisha akabambia mungoe niende niongee na Mungu. Sasa vile na wewe uko hapa, uko na maisha yenye nakushinda, unajiunga, unasema acha nijiunge na Sayuni nikie niombe Sayuni. Mungu wa Sayuni ni mwaminifu. Haijalishi bukubwa ya watu wanaweza jiunga juu bakupige. Mungu wa mtume Rite ni wa milele. Agano alifanya na Mungu haiko ya mchezo. Kanisa zote zinaomba Mungu, lakini problem ni agano. Shie bote tuko batumishi, lakini agano ndio zinapishana. Unaweza hubiri hapa watu biko naanguka, lakini agano ndio tatizo. Tunapendaka tufanye miracle, lakini agano, jitafute kwa kujua agano gani uko na ule Mungu. Mie nikiita watu niko evangelist, nikialika watu kwa kanisa yetu sibambiake kule hakuna Mungu, uko ndio uko Mungu, hapana. Namwambia na kule kuko Mungu. Kama unajisikia kuya na shie upime huku uone Mungu wa agano wetu. Paske agano ndio inapishana. Agano ya Musa na agano ya Elia haiko sawa. Na gisi Mungu alitumikisha Musa kwa ndio gisi alitumikisha Elia. Leo mtanisamee sitahubiri saa evangelist. Nilijisikia leo ni uhubiri saa mzee, tufundishe. Ndio maana leo niko na mafuta ya mzee. Unajua sheba evangeliste kama saa hapa vitu visha kwa moto. Hapa ni hatari. Niliambia Mungu na mimi nisaidie nihubiri saa mzee, nifundishe. Ile mafuta ile niipate hapo. Bwana Yesu asifiwe. Walipojiunga na Joshua bakabapiganisha. Unajua siku tajiungaka na mtu wa Mungu, wala siku taachaka bile vyenye uko amo. Bale benye balikuwa barafiki batakuwa ba enemy. Paske banaanza ona kwenye unaenda haiko tena njoo kwetu. Na ukiona vite na shimama sana, ujue kama kwenye huko iko sawa kufasi kwa mzuri. Vita haiku yake kila mtu. Biblia inasema Mungu haezi kukujaribia yule ya imani yako hata siku moja. Ukishikuta muduma yote uko nafanya muko vita, jua kama pale ndio kwenye Mungu anataka kuinue na anataka afanye kitu kenye kitashangaza dunia. Joshua akajikuta Gibeoni na muangukie, inaanza mulilia, tutafanya nini? Joshua yeye peke ni Muisraeli, lakini Israeli taifa yake na bafalme bote wanakuwa kontre yeye, na ile manani zote bale bafalme bote balishimama 5. Biblia iko nasema Joshua akaenda akaomba Mungu. Alipomwomba Mungu, Mungu akamwambia Joshua, usiogope, hii taifa yote nitaitia mu mikono yako hapa. Kitu mwani nilitaka nikwambie wewe mlikuya hapa na kilio, usiogope. Mungu anaenda tia badu yako kumkono yako hapa. Na sasa batia hapa kumkono yako, manake wenjo sasa utakuwa na vya kusema. Ukipenda baue, ukipenda baache. Lakini mimi ninasemaka ile maneno banasemaka seme wasamee wadu wetu hawajua wanalotenda, no, banalijua.
Mtu mwanaweza funga, anaweza enda kukuloga kwa mfumo, anajua yanaenda fanya. Mtu mwanaweza kukandikia kutie mulonge, ukufe, uvunjike, anajua. Mwenye anaweza sema hiki ni mwenye haya unaka mtu wake anateseka. Unasoma, unapata lisansi, unatumika miezi 3 bana kufukuza mkazi. Haiko weme balozi banakuloga. Samwa ni bandugu. Banaharibisha kichwa yako, batoto wote banakuharibikia. Japo furaha ya mzazi ni kuona batoto banaendelea mbele. Joshua, Mungu akamwambia hawa batoto hawa bote ndabatia mu mikono yako. Kitu kinanifurahisha hapa mwa hii neno, ukijiungaka na mtu mwenye iko na neema, ile neema inakuwa juu yako. Haijalishi uko na mikosho wala bala. Haijalishi ulikataliwa na watu. Haijalishi ulilainiwa na mtu. Lakini ukijiunga na mtu mwenye iko na neema, ile neema inakuwa juu yake na wewe inaanza kuambukia. Paske Mungu ni Mungu wa maprinsipe. Amweke ukwe na mtu lakini aumheshimie na usamini. Kukuwa Mkristo haiko problem, lakini kukuwa mwaminifu ndio kitu kia maana. Unaweza kuwa uko Mkristo wa kanisa fulani, lakini kama uko mwaminifu kwa mchungaji wa pale, hautaonaka mkono ya Mungu. Paske kila mchungaji wote iko na faiblesse. Hakuna mtu mwenye Mungu alitumikisha kukuwa na udhaifu. Hakuna mtu mwenye Mungu alitumika naye na kukuwa na ulema. Kila yote mwenye Mungu alitumika naye alikuwa na udhaifu, ukiangalia na macho unasema siwezi. Ukiangalia Elia ni mtu alikuwa na hasira, yeye akideside na deside. Anaua manabii 400 wote ya Bali, chinja. Anafunga mvula mwaka kama ngapi zile 3 kama na nini. Elisha alikuwa tu akisirika. Dugu zinatoka kule zinakula watoto ya watu. Musa alikuwa mtu akigugumizi. Miriamu na Haruni kumuteta tu bakapata ukoma. Unakia jikuta kila yote alitumika na Mungu, alikuwa na udhaifu. Daudi, Mungu anamtapa mtu sawasawa na roho yangu, lakini msharati wa nguvu. Na njoo neema ya Mungu iko. Ukisema Daudi Mungu anakuua, Daudi anaendelea na kuishi. Unaweza jikuta mchungaji wako ni wa ile namna. Usipendake useme wala ushete kidole. Paske neema iko juu yake, inaweza kuwa laana. Mwenye alipatiaka Musa fimbo ya kubariki ilikuwa ni Mungu. Na ile fimbo ilitosha nini? Kapasula bahari ya Shamu. Ile fimbo ilipasula maji mujangwa. Lakini tena ule Musa sawa alimuteta bakamusema laane kaingia kwa watu. Manake yeyote mwanaweza kuwa na baraka yako na anaweza kuwa na laana yako. Usiposamini ile neema iko juu yake, inaweza geuka kesho problem. Ndio maana we ambaye uko hapa leo tukukia ubiri tulikia fundisha ili tuendelee mbele. Paske kuhubiri kama sai biko okay, kuhubiri majorite kuko mwenye asikiaka kwa mwenye asikiaka. Lakini ukiambia mtu unafundisha wala mnaeleweshana, unakuwa kitu tamu inaweza ingia. Neema iko juu ya watumishi wa Mungu hapa. Lakini kama ile neema uisamini, kesho inaweza geuka laana kwako. Unabii anaweza kupatia ya kuoa, ya kuolewa, ya kwenda Ulaya. Lakini kama ile unabii auheshimie mwenye alileta ile profesi, inaweza geuka kesho na kuwa kifo yako. Batu mingi banacheza sana na neema. Tunasikia neema, neema. Na ba mingi wanatuambia seme Yesu alimaliza yote msalabani. Bongo. Yesu alifanyaka pare yake msalabani, na shehe wanadamu tuko na pare yetu hapa kwa dunia. Paske kama ni neema make tutenda mbinguni shehe wote. Neema ya kuokoka ni ya watu wote, ya kuingia mbinguni ni nguvu. Kuko malua il faut respecter. Bengi mnakuya tunaomba hapa, lakini nyie tena ndio mnakuwa ba kwanza ba kusengenya watumishi. Bengi mnakia mnaomba kule kuma kanisa zingine, lakini watu 2-3 wanaanza fare juu ya mchungaji.
Japo ule mtu Mungu alimutia pale juu akwe Joshua. Hata ukwe Gibeoni, nye inchi ya Gibeoni, mkikuya kwa Joshua, Joshua anakuwa na neno, anaweza ongea na Mungu na Mungu anafanya. Kumbuka vita zenu mulizitosha kule ya kukua, lakini mungizileta yake ongea na Mungu, Mungu wake atashimama na napigana. Biblia iko natuambia hivi, Joshua bakaingia mkomba, bakaanza pigana. Walipoanza pigana, kitu kinanifurahisha kiendelea huko, aseme ile jeshi ilikuwa ile nchi 5. Ukiendelea hata kusezea, akasema alikuwa anakuwa nafanana sawa vile mchanga ya bahari. Balikuwa wa mingi sana, balikuwa watu wenye hawezi sabia. Lakini Mungu akamwambia Joshua, usijali, niko pamoja na wewe. Kitu mwana nilitaka nikwambie hivi, hata kama baadui yako bakwe ba mingi sana mchanga ya bahari, Mungu anakia kubakanyaga wote na kubamaliza. Mchana wa leo gisi tulikanyaga hapa, Mungu anakia angusha ile vita yote ilikuwa juu yako. Yenye utapigana njoo itakuwa ya kidogo, lakini yenye Mungu atapigana njoo ya mingi. Kinanifurahisha seme Mungu akashusha akafungula mbingu. Ukisoma mzuri na shuka chini mpaka sasa akafungula mbingu, majiwe katoka. Aseme benye Joshua waliua na bisu njoo walikuwa wa kidogo. Benye majiwe litoka mbinguni njoo walikuwa wa mingi. Unashikuta kama neema ikikuwa juu yako, kuna kuwaka vita zingine zenye hutapiganaka. Utakuwa uko nazipita hapo, lakini Mungu yeye pekee anapigana. Uko na Bwana anaanza aenda pita manjia, we piga tu magoti. Zitie kuneema. Ile neema yo peke tapike tamkutana kule kwenye iko na tarudia. Wewe utakuwa tuko naona hizi leo alikuwa 22h, alikuwa 23h, alikuwa 21h, 20h, na atakuwa nafika saa kuku munyumba. Paske kuko neema unajiatashe. Mungu hata kuachaka usione, hata kupatiaka uone, lakini nguvu itatumika ni Mungu yeye peke. Paske unajiatashe ku neema. Na yoyote aliyejitia ku neema, ile neema ikumwachaka, ile neema ilimubadilishake kamtumikako. Biblia iko natuambia watu wakakufa wengi kushinda gisi Joshua alikuwa anawazia. Joshua alikuwa anajua samu ya Mungu atamultiplie, batapigana na maepe. Lakini Mungu akaingia akapandua, akafungula hii mbingu, ikashusha majiwe. Na maombi yangu ya mchana wa leo, Mungu afungule hii mbingu, bale bote wenye walikuwa napiganisha maisha yako, Mungu abangushe bila we kujua. Maombi yangu ya leo, huyu Mungu wa mtume Rite angushe majiwe ambayo itakuya mjia gani, kama ni finance, kama ni dossier, kama ni bunyumba yako. Mungu angushe wale watu na wapige wote na upate ushindi, na Mungu aonekane kama ni Mungu. Biblia inasema upako ya Joshua selipanda. Aseme wakati unajua ukiomba sana, kuna kwa ile masifa ya wokovu. Sijui kama ishabafikia nyie. Kuko wakati moya ukiomba sana, unaonaka tena kilema kitembea, unamwambia we ponya kwa jina la Yesu. Kuna wakati yenye ukiingia mkiroho sana, inafika kwa wakati unaanza sikia sawa vile hakuna shida. Malgre kama unaweza toka mu maombi na wanakulipisha nyumba binafikaka, lakini wakati mtu yuko mkiroho sana, unakuwa unajiona sawa vile kila kitu kinawezekana. Sasa ile masife kapanda Joshua akasema aseme jua na mwezi ishimame. Hakuna kitu kinanifurahisha saa hapa. Unajua ukiwa na neema ya Mungu, kiote kioneza sema kinawezekana. Elisha alisemaka hivi, aseme kesho muda kama na hii, saa kama na hii, chakule tashuka bei na chakule tengia umu. Elisha kukwaka anajua kama ni Elisha kani Elia, bote sinjo vale bote. Ni nani mama?
Ni Elisha, ni Elia? Ni Elisha. Ni Elisha mama. Tukue nasoma Biblia. Unajua mhubiri anaweza hubiri bongo, lakini beba nasoma Biblia anasema unatudanganya hapa. Ndio maana tusome Biblia, tusiwe bote tukue nasoma paske tatusaidia sana. Akasema hivi, muda kama na hii chakula itakuwa. Hakukwaka najua wapi kwa chakula itatoka, lakini neno tu yalisemaka ikafanyika. Joshua naye akasema jua na mwezi isimame. Kitu kiko nanifurahisha, Joshua anatoshia wapi hii upako ya kusema jua na mwezi isimame? Biblia inatuambia Joshua ni mtoto wa Nun. Nun ni mtoto wa Efraimu. Efraimu ni mtoto wa Joseph. Na ukisoma nyuma, Yusufu alilotaka ndoto jua na mwezi nafanya nini? Inasimama. Baba kama alilotaka tate, mtoto akideklare abezitika, sini vya familia. Pourquoi unaweza sema niko na damu ya pesa? Si babako alikuwa nayo na wewe unaweza kuwa nayo. Na mubia kironi vile vile. Kuna kwaka wakati siombake Mungu wa babangu za mkuna omba Mungu wa Rite. Paske ninaamini murite mama yetu Rite kuko upako, kuko nguvu. Na ile kitu kinaonekana. Siku moja nikasema acha na mimi nipime kwanza nione. Nikaombea mtu nikamwambia kunywa maji, tutaombea siku kama ngapi? Tutaona kenye Mungu atakutenda. Mimi niko nasema sijui. Na mimi niko nasema tu imani inaniambia, nikasema Mungu wa mama Rita anafanya. Na naombea maji nafanyizia watu. Ngoja na mimi nipime leo. Nikabaingia hapo. Tunaanza wiki moja. Kaombea ile siku ya kwanza, kapika priere. Sasa basi Mungu wa mama Rita tenda. Wapi? Turi ya pili, wapi? Turi ya tatu. Kasema Mungu sinipatishe haya. Mungu wa mama Rita, si unafanya kazi. Ilifika turu ya siku ya 4. Nikasikia wananipigia simu. Bitu huku vinakuwa vya bien. Nikasema manake ungijiatashe na connection ya mzazi wako, kuna kitu kinaweza fanyika. Kitu mwana nataka nikwambie wewe mwenye uko hapa. Samini neema iko juu ya mzazi yenye Mungu alikupatia. Samini neema yenye Mungu alitia kwenye mzazi wako. Sikujuaka kama leo mimi naweza hubiri. Sikujuaka leo kama naweza simama mbele ya watu hivi. Sikujuaka. Na ikukuaka ndoto. Kuko vitu vya mtu nalotaka hata si ilikuaka ndoto, mimi ikukuaka. Na sikuwazaka kama mimi na vitu vya Kikristo sikuwa nakipenda sana. Mimi nilikuwa kipea hiyo vya nenda hubiri wampatie tachi 10. Mimi nikikia piga nduli wananipiga la. Na zote zitaisha mkwiti. Na ndafika kupale sawa. Niko bien stable wananifungulia mlango niingia. Tena kesho vile. Lakini vya na hubiri injili hakuna kitu. Sikuma kaniambia nyie mko banani wanaweza kuwa nawapatia pesa. Kaambia vile tuko basta. Sisi ndio watumishi ya Mungu shie. Tuko na upako mimi. Mele uone neema. Enakia niangukia. Mjamaa yetu mie njo mhubiri. Pengine bote waishakuya. Mangu na ishakuwa. Dadangu na ishakuwa shemasi. Leo mie nikiomba na Mungu anafanya kazi. Leo hii priere mwetu ninaanza washa. Kiwasha moto hapa make ni kesho. Mpaba anaanza sema leo tupunguze leo. Leo tusiombe mingi. Japo mimi nilikuwa nikisikia tu wanataa ombi. Nasikia maki kwa sasa iko sawa ananibeba njo kwa shetani. Ilifo nitoke tu. Ilifo niende nikaonje kwa inji. Tuombe mimi niko steady. Na sitaomba mimi nikienda inji sitarudia. Narudi yangu ni 3h 2h. Bali omba zamani walilala mnifungulie. 2 jours 3 jours. Lakini Mungu juu ya neema yake leo niko hapa. Neema yenye Mungu ametia juu ya mtumishi wa anakuongoza inaweza kufanyizia vitu venye hata nani angekufanyizia. Joshua anatosha upako ya kuambia jua na mwezi simame wapi. Anakumbuka tate yake alishimamishaka bili muinamiaka. Adoration ya kwanza nilisema pourquoi Joshua, pourquoi Yusufu ajikute jua na mwezi, parce que
ni balijua kwanza siri ya adoration ni heshima. Ukitaka usikie utamu ya adoration, kuwa na heshima mwenye uko na adore. Unaweza kia abudu hapa, lakini kama uheshimie kwanza mwoko na adore ni bure. Baba muzazi akapiga magoti, Yusufu anashimama. Sini ndoto na vilikuwa realite, paske sali endaka Misri balikuyaka wapi bote bakashuka. Mwezi nayo mama yake chini ya miguu ye banaita Lea, mama yake Yusufu alikuwa isha kufa, ye Rachel. Ile vingine bote bumanyota bumanini bandugu yake bote balipiga magoti Misri. Ukitaka neema ya adoration kufikie, kwa kwanza mtu wa heshima, hata kama uko na miaka shusha. Kishele neema na kanda ndani ya adoration itakutendea kazi. Josue angifanyaka hivi vyote na kukuwaka siri ya neema yenye iko juu. Neema ya Mungu ikikia juu yako ailetake tu upako. Neema ya Mungu ikikia juu yako ailetake tu barafiki. Neema ya Mungu ikikia juu yako inaletaka heshima, inaletaka na pesa. Neema ya Mungu ikikia juu yako inakufanyako kuwe mkubwa na uko mdogo. Unaweza kuwa uko mtu ambaye wenjo wa mwisho mwenu neema ya Mungu ikikuwa juu yako unakuwa shefu wa wale bote. Abata fanyaka renyo na uyafika. Anawambia si hapa atuona watu hapa. Sasa unasema hapa watu wote biko hapa. Maki hakuna watu si hapa yakuja. Kumbe tuko na chungo le kaka mdogo akuye. Njoo mwenyeko na nini? Kitu mwani nilitaka nikwambie we mwenye uko hapa. Vita, Biblia inasema vita si vyetu, lakini vita ni vya Bwana. Ukisoma Ufunuo 4 yake na kushuka, na ukiingia hata na 5 yake, Biblia inasema aseme Yohana akaona wazee wanaikala na mihuri 7, na kitabu zinafungiwa mihuri 7 zinafungiwa na mihuri 7 ziko pale, biko tu pale. Banajuliza sana nani mwanaweza fungula hii? Akamwambia aseme simba ya kabila ya Yuda. Lakini ukiangalia mzuri haiko simba njoo likalaka ku throne. Ukisoma mzuri aseme ni kondoo yenye iko na cicatrice njoo inekala ku throne. Ukitaka siku moja Mungu akuikalishake kwenye watu wengine abaekala kuwa na siri ya kushuka. Simba kwa nini hakuikala ku throne? Simba ilijionesha kama yeye inaweza. Kwa nini hivi vyote vya nguvu havikushimama, havikupitaka msalabani? Goligota njo kuko siri ya elevation. Goligota njo kuko kila kitu kinachohitaji. Unaweza tesekea neema miaka mingi, lakini kwa siku ile neema nayo itakutesekea. Biblia iko nasema Yesu alitoka Yerusalemu, akatoka kule mtauni akaenda mpaka kule kwa walenda muzikia. Aseme alibeba msalaba. Lakini alipofika Goligota, msalaba sasa ndio kamubeba. Ukiitika kubeba mateso ya neema, kesho ile neema inaweza kukubeba na kufikisha hata na Amerika. Ukiitika kubeba mizigo yenye bengine barakatala kubeba, kesho ile mizigo yo peke ndio takuwa moyen de transport yako. Batu ba mingi banazaniaka aseme kutumikia Mungu ni malediction, ni laana. Lakini kutumikia Mungu ndio chanjo ya baraka ya kila kitu. Leo ninaanza kutanana na watu besingi kutanana nao. Zamani kwa kutanana tuna bakabwela. Kwa kutanana na watu wenye waeleweki. Connaissance yangu yote ya uduru. Connaissance yenye bakinipatia 10,000, 50,000, anakupatia la. Mimi anaweza haribisha emio, ifo mkunye muenjoy. Mimi haizi kupatia chikundi. Leo Mungu amekutananisha na ba mama na ba papa benye
abiko bazazi yangu mimi bananisupport na bananipenda kunishinda sana. Neema ukiikamata mzuri inaweza kukufanya mtu mwenye batu abakuwaziaka. Nilitaka nikwambie hivi, we molikuya hapa kuko neema, na hii neema itakutumikia, na ninajua hii neema itafanya kazi. Siri ya neema iko ndani ya adoration, ni kukuwa mtu ambaye mvumilivu. Vumilia. Hata vitu avisimbe leo, vumilia. Hata vitu avitike, we vumilia tu. Yusufu balimutesa, lakini Mungu alikuwesha sema hawa batakuinamiaka, lakini Mungu akafanya Yusufu akwe mvumilivu. Bamupige, banaheshimia bandugu yake. Adoration kiingia mzuri inakupatiaka na vazi yenye vingine havana. Vazi ni namna ya mingi, vazi kwa tabia, vazi kwa manamna ya mingi. Ukiadore Mungu mzuri, unaweza jikuta tabia yako ya mubaya inabadilika. Unaweza jikuta vile vyote vilikuwa na waza vinatoka. Neema tuko naongelea ni Yesu Kristo. Yeye ambaye alitokaka mbinguni katika kufa msalabani juu yetu. Na kila yeyote mwenye anakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, neema inaingiaka ndani mwake. Kisha ile neema inachungaka uanze itumikia. Wakati unaitumikia ile neema na kinafanya kazi. Neno moja ni mbao nilitaka nikwambie ili tuombe, sababu namaliza. Kumbuka pale kwenye ulipoteza neema. Bagibeoni balikuwa ba giants, balikuwa bapomba, biko na nguvu, lakini neema bakukuwa nayo. Balikuwa watu bebanaonekana biko na pesa, unaweza kuwa na pesa lakini hauna neema. Balitubiri jana hapa, sio unaweza kuwa tajiri lakini mwako amkosake pepo ya magonjwa. Na maskini iko na agonjwa yake. Neema ukingo iko. Batu mingi munapoteza maneema za Mungu kupitia kuongea. Hapa tunaonekana tuko wapole, lakini tukiingia mu maisha yetu ya normale, bale banatujua, banakwambia nani ule? Bijou, Francine, Adonai. Unakiashi kutana tabia, neema yezi kala. Ukitaka neema ifanye kazi, inabidi kwanza ubadilike. Ukitaka neema ifanye kazi na ile adoration ikue parfait mbele ya Mungu, inabidi ubadilike. Nilisikia siku moja hapa biko naambia watu inabidi tukulishe mtume wetu, lakini kwa watu wengine wako na pesa hapa na banazifungia mule, na mwenye iko na neema samu anakosa vya kukula. Nilikuwa Kongo, mesi kwangu na vya makanisa, nilikuwa nasikia mere ko nasema nyumba mchungaji akilala njala, malaika anashukaka na pika ba Kristo yote, krize na ukiwa. Sio kusema mtume anakosa vya kukula, hapana. Lakini neema iko juu yake, inabidi kukue batu bebiko na support. Haiko mtu mwaneza jiuzia lipapa, wala aneza angalia mikate haiko, nini haiko. Ni watu ndio mnapasha fanya. Sababu neema iko juu yake, haitaji stress. Angikuwa na stress, Gabao amutashinda, majiwe itakia piga badu yenu, haitashuka. Ilifo injo aongee na Mungu, na kiongea na Mungu iko na stress, connection itakuwa bien. Ataanza mwambia baba sina, baba nahitaji hiki. Batumishi biko hapo, nezo na mtumishi iko na udhaifu fulani, pourquoi sutoshe. Neema iko juu yake, Mungu anaweza kumultiplier.
Ibrahimu wakati alipoona Misri ndio kuko neema ya baraka, ase Ibrahimu aliendaka Misri, akakimbilia Misri wakati kwao kulikuwa njala. Ukisoma hapa Mwanzo 12 yake banakuambia ile habari, lakini 13 yake kuna kuambia kisa alitokaka, anatoka Misri na magold na mangombe na manini. Pourquoi? Neema inaweza kuwa ndani ya adui yako, ukijiunga na ule adui yako vitu vinafanyika. Lakini problem tunaanza kamata huyu ni adui. Gabaon na Joshua bakukwaka barafiki, lakini Gabaon ikasema juu tushinde wala juu tuweze, inabidi tujiunge na Joshua. Tushimame tumuombe Mungu. Leo sikukia na injili leo ya kuruka ruka. Leo Mungu alipenda leo kuwe hivi. Sijui juu ya nini. Nami nilikuja hapa najua leo itakuwa ni faya kufanya. Mimi nafika hapa nasikia tu Roho Mtakatifu ananibadilisha. Sijui juu ya nini. Wewe ndio unajua roho yako, mwa hivyo yote veni nasema samu hakuwezi kosa kitu kimoja. Mwa hivyo yote veni naongea hapa, mlikuwa nanisikia, samu hakuwezi kosa kitu ta kimoja kenye huko wako. Mwambie Baba akusamee mahali poto ulichezeshia neema. Wala uliingia, ulimusifu, kaleta vitu venye havieleweke. Kuko wengine wanamsifu Mungu na pesa zao. Sasa wale walitujengea hii madhabahu. Kuko mahitaji yenye haezi ombea. Sifa na mabudu hii. Munaona haipendezi? Beba lingi yako mzamani, na muione kena pendeza. Maampule hizi wanatutilia za kizungu. Kwetu Bukavu hatukuziona hizi. Hatukonake hizi. Wapi? Naangaza chini na juu. Mpaka sama nilikuwa nafika mimi nawasha nazimisha nawasha. Hatukuza Mungu, nasema Mungu uko abie. Haleluya. Tunataka enda kuomba Mungu.